Pozdravljam vas ispred opštine Mali Zvornik, opštinskog rukovodstva i svoje lično ime. Ko mene zna, ja sam Zoran Jevtić, predsjednik opštine Mali Zvornik. I evo, skupili smo se ovde jednim lijepim povodom, iskreno, da opština Mali Zvornik je prvi put, ja mislim, ovo i uvela, da za 45 lica dodjeljuje po 200.000 dinara po akcijnom planu zapošljavanja. Iskreno, taj konkurs je bio, tamo koliko sam ja shvatio, bilo je 63, čini mi se, prijavljeno, neki nisu ispunjavali troje, ja mislim po jednoj se bila prijavila, po konkursu je dvoje bilo. Nismo mogli izaći u susret, znači, za ukupnu tu količinu koja je tražena, ali najvjerojatnije mi ćemo sad, imamo 5. već skupštinu zakazanu, na ovoj koaliciji sada vladajuće većine je već dogovoreno da taj dan, nadam se, i usvojimo na skupštini. Biće još jedan program, usvojit ćemo tad akcijni plan zapošljavanja gdje je opština Mali Zvornik još opredelila za jedno 55 ljudi. Tako da ćemo mi ukupno s tom cifrom, znači 45 ovo danas što potpisujemo i ti 55 koje ćemo, ako usvojimo na skupštini, veoma brzo ćemo ići, znači, još taj jedan poziv i to bi bilo 100 ljudi koje bi mi skinuli sa biroa, što ja mislim da je značajna cifra i za mnogo veći možda opština nego za Mali Zvornik. Ja bih voleo da se taj trend, znači, i nastavi i narednih godina i da koliko toliko probamo smanjiti ovaj problem oko nezaposlenosti u opštini Mali Zvornik, jer je to je jedan od gorućih problema. Nemam zadnju informaciju, nisam iskreno jutro stigao da pozovem dole da vidim koliko je tačno danas na birovu, ali bilo je negdje oko 2.500 na birovu, što je frapantna cifra za Mali Zvornik. To je stvarno problem nezaposlenosti ogroman. Tako da ćemo mi sigurno sa ovim načinom doprinijeti da se bar jedan dio ljudi skine sa biroa i bar jednom dijelu ljudi da vratimo taj neki osmijeh na licu i sve, jer je evidentno da čovjek kad je i zaposlen da se mnogo lepše osjeća, mnogo bolje, a na neki način svi onda problemi postaju manje vrijedni kad ima neki vid egzistencije svoje. Tako da, znači, vi koji ste konkursali, kojima nismo izašli u susret u kompletnom obimu, pratite sad u narednom periodu kada će to biti. Znači, opet se ograđujem, imamo skupštinu tu sad 5. već zakazanu i nadam se da će to proći na skupštini. Posle toga vidjet ćemo samo sa pravnom službom te proceduralne stvari i opet ćemo ići sa jednim tim pozivom. Jedino vidjet ćemo sada, najvjerojatnije tu ćemo staviti nešto do utroška sredstava, ako slučajno ne bude u prvom tom pozivu sve to popunjeno, da ne bi imali mi ograničenje, nego kako ko se bude prijavljivo, da na neki način kad dostavi sve ta sredstva obezbeđenja, da onda mi na neki način izađemo susret. Tako da slobodno, znači, ko planira još nešto da zapošljava u narednom periodu, vidite, opredelite se, prijavljujte se i opština koliko bude u mogućnosti, ona će gledati da izađe u susret, ali to je, znači, trenutno za 55 ljudi još će biti taj konkurs.